Muya Khabane wa Sesotho Sermons and Programs dumelle ku dumedise sabateng sena se halalelang se setle ka lebitso le letle la morena le moloki wa maphelo a rona e leng Jesu Kriste amen le bitso la ka ke Kwantlane Molefi mme motsotsong wa jwale ke tshebetsong lebitsong la lenaneo lena le moifo wa teng moifo o lo tsebang Ntate Thapelo Letete Ntate Mogibele Thapa, Ntate Seiso Mokoriti, le mme Mamojela Seleba. Me ke re holona ka jeno sabateng sena. Re na le moruti tsietsi Morake e leng yena ya tla roba bohobe ba letsatsi ka jeno. Moruti wa ka ke kopa ntate o go dumedise babuhi. Ke a leboha moholo wa ka tsela yeo se ngodi beile ka yona mme ka nnete gore ke kopa go dumedisa e mong le e mong hohle maleng hona teng mobui wa lenaneo lenana ke re o hlonolofale letsatsing la kajeno ha re tla arolelana bohobe ba bophelo. Ke a leboha ntate. Amen. Me ntle le tshenyo ya nako ke hlempe ke etse thapelo. Ntate ya halalelang ya le hae mane le hodimong modimo wa rona re lebohile ka mpho ya bophelo le paballo mme ntate re se re kopa tshwarelo ya dibe. Ntate ya halalelang lenaneo la hao ke lena moruti ke enwa o tlo tla a fana ka lentswe la hao re kopa o be le yena o mo hlonolofatse mme modimo wa rona o tsitsise tsohle o hlonolofatse babuhi ka Kriste Jesu mmoloki amen. Amen. Mehe moruti wa ka ntle le tshenyo ya nako ke kopa o sia dithapo tsena le wena. Ke a leboha ntate. Ke se ke dumedisitse mme ke nako ya hore jwale e be se re kena ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno. Ka molaetsa o reng bohle ba o tsela. Ke kgola wena ngwaneso taba tsa rona di itshetlehile haholo mane kgaolong ya 25 a buka ya Mateo. Bukeng ya Mateo re qala ka temana eno ya pele. Ditaba tse ngata haholo ho fitile temana ya 13 hobane e bua ka setshwantsho sa ba goitsana ba bohlale ka sena le ba mawatle. Empa o tla ithuta hore ntho e ntseng e batla e le yona eo sengodi sa Mateo se neng se batla ho e toboketsa haholo e ne le hore re ithute haholo ka ba goitsana ba bohlale ho feta ba mawatle. Jwale re sa le mono ke lakatsa hore ke bontshe fela hore sengodi sa Mateo se hlokolosi haholo ho bontsha hore na hantle Kriste na ke mang hape o hlokolosi haholo ho beha Kriste e le yena Mesia ya tla nka mmuso o fapaneng le mebuso yohle e bileng teng lefatsheng e ka sena le tla nne be teng. Mme sepheo sa hae ke ho toboketsa hore Kriste bonang Kriste ke yena Mesia ya tshepisitsweng ho tloha testamenteng ya kgale. Jwale re tlo ithuta ka setshwantsho sena se buang ka taba ya mmuso. Hantle taba e kgolo monana ke ho tshwantshisa hore na mmuso wa modimo na ho jwang, ho tlo etsahala keng kapa ke re ho tlo etsahala keng pele batho ba kena ka hara mmuso wa modimo. Re shebile haholo mmuso wa modimo ona o tlang re se re sheba ha Kriste a etla moo bohle kaofela re tla be re lokela hore be re amohelwa ka hare ho mmuso wa modimo. Jwale ntho ya bohlokwa ke hore re loketse ho utlwisisa hore ntho ena ke setshwantsho ha se yona taba ha kalokalo empa molaetsa wa sona ke ona o leng bohlokwa haholo. Ntho ya bohlokwa ke hore ka hara setshwantsho senana re kopana le dintlha tse 3 kapa tse 4. Re kopana
le barwetsana ba bohlale, re kopana le barwetsana ba mawatla, re kopana le ho tla hwa Kreste, re kopana le hore ho na le ba bang ba sa tlotla ba atleha ho kena ka hare mmuso wa Modimo. Jwale re ne re hopole hore lentswe lena la kereke ka hare ho testamente e ntjha re qadile ho le utlwa ho Mateu mo Kriste a neng a bolela hore dikgoro tsa ngaro ya bafu di keke tsa hlola kereke ya hae le ka sena tsa lefu. Hape re tla utlwisisa mane mo Kriste Mateu kgalo 18 mo Kriste a reng e kare ha ngwana eno o sitetswe ya o lokisa ditaba le yena ha o hlola tsamaya o jwale ketelo tatame o bolelle kereke e leng hore ntho e kgolo mona ke ya hore Mateu ha be ya ditaba tsena tsa Kriste o na le kutlwisiso hore taba tsena di bua ho kereke. Jwale ke batla hore re tle re qale ka temana ya pele e re ka nako eo mmuso wa Modimo o tla tshwantsha le barwetsana ba 10 ba ile ba nka dilampi tsa bona mme ya ba batswa hwa ile kgahlanyetsa monyadi. Ba 5 ba bona e ne le mawatla, ha ba 5 ba bona e ne le ba bohlale. Jale ba mawatla bona ba ile ba nka dilampi tsa bona empa ya ba ha ba nke ole, mme ba bohlale bona ba nka ole ka thoko e ka sena di dilampi tsa bona. Ke ba dile temana ya pele ho isa ya bone. Ngwaneso ke batla hore ke o be hantle hore monana re bua re shebile kereke hore ka go kereke ho na le batho ba lebeletseng ho tla la bobedi wa monyadi e leng Kriste, mme kereke ke sentile sa batho bohle ka mefuta ya bona, empa Bibele ha ena ntho tsena tseo rona re le batho re di beyang tsa hore ya nene ke ya jwang ena ke. Bibele ena le batho ba babedi fela. E ka ba hore o wela sehlopheng sa batho ba bohlale kapa o wela sehlopheng sa batho ba mawatla. Mme monana Mateu o batla ho bontsha hore ho na le ntho e ileng ya etsahala ha ba utlwa ho tseba ba tsebile kaofela hore monyadi o atla, mme ya ba itlhopha ka tsela eo ba ileng ba itlhopha ka yona. Ho thwe ha ba itlhopha kaofela ho bona ba ile ba nka dilampi, kaofela ho bona ba nka le diole, empa bothata bo hlaha mona moo ho bonalang hore ka ba phapang moo bonalang hore bana ba bang ba mawatla ha ba ka ba iketsa ba itlhophela nako eo thweng ke ya tshohanyetso. Ntho mona ya hore na ha o keke hwa etsahala hore ka nako e itseng ntho ena e re lebeletseng e etsale ho tlo etsala ke ha ba ka ba itlhophela ntho eno. Empa ba bohlale ba ile ba siya monyetla hore ha o ka hwa etsahala hore ebe monyadi o a dieha, na rona re tla sala re ntse re kgantsha mabone a rona na. Mme ke ka lebaka lena ho thweng ba ile ba rala batho banana ba nka moralo hantle ba bonela dintho pele mane. Mme wa ithuta hore sebopeho sa kereke matsatsing ana re na di dihlopha tsa batho ba sa nahaneng hore ho ka nna hwa etsahala ntho efe kapa efeng hore Jesu a ka nna tla nako efe kapa efeng hona jwale. Re na le batho bao ba utlwisisang hore Kriste ho ka etsahala kapa ba phelang jwalo ka eka Kriste ke ya tlang ho tla dilemo tse ngata pele ho etsahala ntho e itseng, 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 ebe ntho eno e etsa hore ba lahlehelwe ke morethetho wa leeto la bona la bo Kriste hona jwale. Le ha o le jwalo re ntse re le batho bana ba nana hore Kriste o tla tla nenne bano ba tloellang, empa re na le mofuta wa batho ba reng le haeba Kriste a sa tle hona jwale empa re keke ra lahlehelwa ke morethetho wa leeto la rona la bo Kriste hobane a etla kapa a sa tle hona jwale re a tseba hore ketellong ya ketello Kriste o tla tla. Temana ya bohlano e re
yaba monyadi ha sa dieile a sa dieile ho tla yaba kaofela ba o tsela le ba robala ha ke ntse ke sheba temana ena e leng yona khubu taba ya ditaba tsa rona ke shebile taba ena ya hore yaba kereke kaofela ya robala me lebaka ke hobane Kriste kapa monyadi kapa monyadi o dieile ho fihla jale kereke boemong bonana ho thwe kereke kaofela tlo hlokomele wena ngwaneso hore kereke yohle kaofela yaba ya robala kereke kaofela yaba e nyahlatsa mosebetsi yaba e lahlelwa ke tshepo yaba kereke e lahlelwa ke tumelo ka mantswe a mang nthwena ya ho robala re bona kerekeng ya Masala today kajeno tjenana kereke batho ba bangata ba ipotsa hore na ha ile hantle kereke ena ntse tshwere morethetho hobaneng ha o etsahala ntho e itseng hobaneng ha o etsahala ntho e itseng hobaneng ha o etsahala ntho e itseng hobaneng ha bo Kriste ka hara kereke bo hana ho pheleha lebaka ke hobane kereke e robetse empa hona le bao ba ntseng ba hotsela hona le bao ba batlang ho robala ke batla hore ke re ho wena ya ntseng a batla ho robala ya ntseng a le monyetleng wa ho robala o iso robale fela ntse o tsena se ke ba dumella hore ha o bona bongata ka hara kereke bo fetotse kereke sebaka sa moroko moo batho ba alang materasi ba behang dibethe dishiti ho kgonwa ho rojwa ho gojwetse ho lwa ntho tsena kaofela yaba le wena wa robala hopola hore o balwa hara ba bohlale o balwa hara batho ba lebeletseng ho tla wa monyadi ka jeno tjenana kereke e boemong bo o ipotsang hore na matsatsing ana bofelo matsatsing ana a o qetela a o boprofeta e kang boetsahala ka potlako ho netefatsa hore haufinyane Kriste o atla ebe ho etsahalang so ho thwe monana yaba monyadi ha sa dieile ho tla ka nako yeo bona ba neng ba e beile ya nngwe ya dintho ke hore kotsi ya ho nahana ka nako haholo nthwena ya ho nahana ka nako haholo hore ka selemo se itseng nakong e itseng Kriste o tla ho etsa hore re behe bophelo ba rona moo re bo behela limit hore ka morao ho mona ho tlameha ho etsa leng ho etsahetseng ebe nthwena ha e sa etsahale batho ebe ba otsela ebe ba robala nthwena ile ya etsahala selemong sane sa 1844 moo kereke e neng e lebeletse ho tla wa Kriste ho tla la bobedi hwa Kriste ba ne ba beile date ba beile le nako hore Kriste o tla ka letsatsi le itseng di 22 tsa October 1844 ho ile wa etsahalang ha Kriste a satle ka tsela eo ba ne mang ho thwe bohle kaofela boholo ba batho ba ile ba nyahama yaba ba khutlela morao ba lahla bo Kriste me o tla ithuta hore hona le kotsi tabeng eno jalo ho thwe monana yaba ba roba me yaba ba bang ba otsela ba bang ba roba jale ke bana botshelela e bontsha ha hara khitla ya bosiu ho thwe yaba tshepe ya lla hore monyadi ke yena o atla kgahlanyetsa monyadi ke o atla me taba ena e bitswa ntho e thweng ke mohuo wa hara khitla bosiu e le ntho eo matsatsing ana re e hloka hore kereke e tsoe ho ska ba le boroko ka kerekeng ho hlokahala banna le basadi ba hlankana le ba hwetsana ba tsebang ho etsa mohuo ba bangata re nahana hore
re loketse hore re ye le letshwele le ha kereke e kgeloa le ha kereke e etsa dintho tse tswileng tseleng tse seng tsona ebe re kwenya mantswe e re ko bolelle ho thwe mona na ho ile hwa hlaha motho ya ileng a bolela hare tsoang monyadi ke lentswe lena ha le hlahe ka hara batho ba robetseng le hlaha ka thoko motho ya ka thoko ya bolelang hore monyadi o se a fihla jwale ngwaneso ke rata hore nna le wena re shebe taba ena se ke wa thola hobane kereke e robetse temana ya bosupa ere yaba ba hwetsana bana kaofela ba tsoa ba lokisa mabone a bona ha ba utlwa taba ena me ba mawatla ba re ho ba bohlale re feng ole ya lona hobane lambi tsa rona di a fela ya nngwe hape ke ya hore ho thwe batho bana ya ba tsoa ngwaneso na o ikemiseditse ho tsosa kereke boemong bo kapa o emetse hore o thole jwale be kereke ho gojwetswe batho ba tla tsoswa ke molaetsa o fanang ho thwe ya ba tsoa ha ba tsoa kaofela phapang ile ya bonahala ke ya hore ba bang ba ne ba sanka oli e lekaneng ba bang ba ne ba nkile oli e ngata e bileng ileng ya sa mme ka ha oli ba ne ntse ba lightile la kwena kaofela mabone a ntse a lightile le ha ba robetse bunyane tshepo ntse le teng ho watla bunyane tumelo ntse le teng ho watla empa tumelo ya ba bang ile ya fela mme ha e fela ha ba tsoa ba re phapa ba fumana hore re felletswe ke ntho nngwe le nngwe ha re kgone ho emela boemong bona yaba ba re ho ba bohlale bana ba mawatla ba ho ba bohlale re feng ole hobane ole ya rona le yona ya fela e re go utlwetse hore e tla ba bomadimabe ha o ka wa iphumana o le boemong boo o tlamehang hore o kope ole ho motho e mong bothata ke hobane ole yenana ke ole ye fumanwang fela ho Kriste mme e rekwa ho Kriste e fumanwa ho Kriste batho o keke wa fumana ole ba tla o bolella hore le wena ba re le wena tsamaya o lo ithekela ole ya hao ha ba tsholo ba re o tsamaye o ye ho Kriste a o fe ntho eo o e hloka ka bomadimabe e ne e le morao ho nako ho no sena nako e ka sena le ya sebaka fela sa hore ho tsamauwa ho lo itukisetswa taba yena ya ho tla ha monyadi o se a fihlile mme ba itukisitseng ba kena ke a e bona taba ena mohlang Jesu a e tlang ba bangata ba tla re hoja ka lebaka la hobane ba ile ba thatafatsa dipelo tsa bona mme batho bongata ba tla lahlehelwa ke bophelo bo sa feleng hobane ba tlohelletse nako e ntle ya ho itlhophela ho tla hwa Kriste ke rata hore ke re wena ke khutlela kerekeng hape ke re taba ho kena kereke kae ya hore mo Adventist ya ka bo musala ha o a bolokeya ho lekana hore o tla kena mmusong wa Modimo ha o a bolokeya ho lekana hore ha Kriste a hlaha o tla mo kgahlanyetsa o lokela hore o be le ntho e fapaneng ka thoko o ye e leng tumelo ya Jesu Kriste le bophelo ba ikamantseng le thato le ditaelo tsa ha mme batho bana ha ba tsoa jale ba tsoa ba le bangata e mong le e mong a itukisetse ka mokgwa a itukiseng ho thwe bana ba bohlale ba re tjhe oli ena e lekane rona fela empa lona le keke la etsa
temana le shuma ere ya baya bana ha ke tsena ne ba ya ka ya baya bana ba mawaka ba ilo reka ole monyadi o se a le teng ha ba itswa ba ire ba ilo re bibele ere ya re ba santse ba sa ile ba ilo reka ole ya ba monyadi wa fihla yaba monyadi wa fihla nako e teng yeo ka yona modimo a tla kwala a reka ya pholoho jalo ka ha na kwale a reka mehleng ya Noe dilemo tse 120 kaofela Noe a ntse a hwelehetsa a bolella hore batho ba tsowe batho ba bake batho ba kgutlele ho modimo ba ile ba hana o la ruta kerekeng eno mme bibele e bontsha hore ya ba batho ba robedi fela ke bona batho ba ileng ba kena ka hare ho a reka ho kenyetsa le yena phala ya lehodimo e le Noe re boetse hape ra bolellwa tshenolo mane le hore hona le nako eo modimo a tla re ya lokileng a tswele pele a ntsa lokile ya khopa tswele pele ka bokgopo ba hae nako ye jwalo Ellen White ha bua ka ena hore e tla be le nako ya kwalo ya mohau ke mona moo ke ngwa hlola o kgona ho fetoha semelo sa hao se setse se le jwalo o emetse kahlolo ya ho qetela ya hore na o ya hokae ho thwe ya ka ba santse ba ile ya ba monyadi wa fihla ha ba khutla ke a tshepa hore itse ha ba khutla e re monana ya ka ha ba khutla jwale ba re ba tlile moketeng ona wa lenyalo ha ba fihla ba fumana ho kwetse ba kwalletswe ka ntle hlokomela hore ke taba ya ho se nepe ditadi dinako hantle ho hloka boitlhopho bakeng sa ketsahalo e tlang o ya lenyalong jwang ka lehlohonolo la rona re le Basotho ka Sesotho ngwetsi di tliswa ha ila ya habo o tla tliswa habo mohlankana o tliswa bosiu mme Basotho ba ile ba nka ntwenana ka hore bashanyana ka bo bahlankana le bona ha ba nyala ba re ba shubedisa ile bosiu ba kenya ile bosiu e le hore taba ya bosiu ke taba e makatsa ke taba e hlokang jalo ka ha Kriste a re mora motho o tlata jalo ka leshodu la bosiu ha se taba e ka etsang hore motho o go jalo wa robala hobane o sontso o tseba hore bosiu hona le jalo bosiu bona le taba tsa tsona ke nako nyeo batho ba ikutlwang e ka ba tlameha ho robala ebile ba na le tokelo ya ho robala mme ka lehlohonolo ka bo madimabe dintho tse ding di a etsala bosiu ebe re fituwe ke monyebe Morena Jesu o tla bosiu o etsa taba ya o etsa tshwantsho ka hore jalo ka leshodu ha le kebe le bolele ha le tla bosiu mme re ha o wa tswa o fumane diphoofolo di siyo o fumane ho sena dikgoho o fumane dikefi di tlhatluwe o fumane koloi e utsuwe o fumane dijo di siyo ke ka lebaka la hobane leshodu le tla bosiu jwale Morena Jesu o batla ho beha taba ya nako ya bosiu hore jwalo ka ha e le bosiu ho tla jwale monana Mateo o re yaba Kriste yaba monyadi o tla bosiu ha ba fihla ba nene ba mawata ba tula le mati ba fumana ho kwetswe ebile o can just stop nonsense ba can stop nonsense Basotho ba bua andi ke khola ka nna ke stop nonsense ka mantswe a mang you stop nonsense so batho bana ha ba fihla ba ne ba fumana hore ho sona le ntho e thweng stop nonsense yohle ye batlang le yona ya kwallwa ka ntle
ya ba ha ba kgone ho kena. Jana ho thumona na ba re hela re bulele le mati bati ya ba monyadi o bona la ene le yena ya tshwereng senotolo sa monyako a re ho tla kena fela batho ba lebeletseng. Wena o ka utlwa o le jwang ha lenyalong la hao phatlalatso ile ya phatlalatso ka hara kereke hore ka date ya itseng le itseng sebakeng se itseng le se itseng mebala ya moaparo ke ena le ena mme bohle le amelwa e re ha o ntso re jwale le mokete mane o rutsi mane ne batho ba apere hantle di-colour tse wena di hloka e be ho hlaha motho ka hara colour tse tshweu ho hlaha motho ya kentseng colour e ntsho motho eno senya mokete wa lenyalo. Hona mono monyadi wa kgathatseha hore na ena na go fe hona le kae mo Christareng o ne a memme batho kaofela batho ba tle lenyalong ke setshwantsho mme ya ba ho ba le monna e mong ya dulang ka hara baeti a apere ntho hae wa tseba itletse ka ntho hae e bonahalang hore yena go sile o a mo botsa hore na hana wena o kene jwang mo monganaka ketelo ya taba tsena go hore monna enona o ile a shojwa ke banna ba matla ba dinatla ba mo lahlela ka ntle mo ho leng dillo di ditsikitano tsa me. Seaparo sa hao na ke sa lenyalo na le menngweng na o apara mmala wa lenyalo na o lokela ho kena ka hara mokete wa monna ye mong wa lenyalo ka seaparo sa hao ka mekgwa ya hao o tlo thata dikgalase o tlo tla o etsa legata o tlo senya program o tlo etsa ntho tsa ya ba re ba hloka ho kena ka bo madimabe ne le morao nako ntho eo a e buang kgaolong temaneng ya 12 ore ha ke le tsebe ha ke le tsebe ke rata mona mo e reng ha e re ha ke ya ka le tseba ka ke ne ke sa le tsebe ka mantswe a mang hore le boma ke a le bona ke lona bana batho bohle ba tsibileng bao ke ba tsebang ba kgonne ho itlhophela nna ba nkamoela mme ba kene lona le boma e nghopotsa mona mo Kreste ona bokengenela Mateu ba bontshang hore batho ba bangata mohlalo tsatsi leno ba tla re morena re ile ka profeta ka lebitso la hao re ile ka ntsha batemona ka lebitso la hao re ile ka ruta diterateng ka lebitso la hao ebe Kreste hore ha ke ya ka le tsebe ha ke le tsebe hona ina no nya go sa tabae hona le ntho eo ka nako nngwe batho ba nahana hore ha ba bona la kerekeng ba le mafulufulu ba tshwara mona mabitso a bona a hlaha di-church botong le bona batho ba bohlokwa ba bang ba kgethelwa ka hara di-office boemong ba kereke ka mokae ka ba ke conferenceng ka ba ke general conferenceng ka ba ke divisioning ka ba ke unioning ha ba bona mabitso a bona ka putsa le malemeng a batho ntho eno ke lehodimo e re go bolelle o ka nna wa tsejwa ke batho ya ba Kriste ha o tsebe o ka nna wa iphumana o le boemong bo batho ba o hlomphang lebitso la hao ha le bewa ebe batho ha ba ipotse rona ke la mang ba bang bona mabitso a bona le kerekeng mona fela ha le ka la mention kapa la bolelwa e ka ba kopanong kae batho motho a itseng re bona ka ba mone ha hona motho ya le lebitso le sa tsotelle hore na o tseba ho etsang o tseba ho bina o tseba ho ruta o sa tsebeng o sa tsotelle na o tseba ho etsang ne ha ba fela ba sheba lebitso lena fela hobane ke lebitso le ba sa le tsebeng ba ke ba o kenya ditabeng tsa bona me Kriste hore hantle le boma ha ke ya ka le tsebe ha ke le tsebe
jale Kriste ha fana ka molaetsa a phethela molaetsa wa setshwantsho sena o re temanang ya 13 ka ona fadimehang hobane ha le tsebe nako le hora ka mantswe a mang ha le tsebe nako le hora eo mora motho a tlang ho tla ka yona fadimehang tsoang se ke la robala wena se bohodi sa kereke tsoa ema o bolele hore monyadi wa tla tso sa kereke ya modimo se ke wa iphapanyetsa bokgopo le bolotsana bo etsalang ka kereke ya bo bona ya ba o thutse ha o etsa jwalo le wena o karolo ya bao o keke wa thola ya ba di-church board-ong batho ba bang ba sebetswa hampe ka bolotsana o le setho sa kereke sa church board fela ya ba o thutse ya ba hore ke bonyeo hwele etsa hlokomedisa batho ntho ntse le etsa ena di ditlamorao morena Jesu wa o keke wa ba setho sa committee executive committee ya ba batho ba ntse ba selagwa batho ba etswa dintho tse bohloko o ntso le teng o shebile ya ba ha o bue mo qekisang setswalle ha o etsa jwalo ha o tshwane le yenana yeo alang a ema hara bosiu ha o le lefifi e re ko bolella hore ho na le lefifi ka hodima kereke di-meeting tse ding o ka ba o kena fela wa utlwa hore ho na le lefifi mona mesebetsi ya lefifi e teng hloka monna hloka la mosadi hloka la mohlankana hloka la morwetsana ya mang hara lefifi a re lefifi lena ka ga lefifi lena monyadi wa tla hlokomelang hore monyadi wa tla yaba morena Jesu ha qetela o re fadimehang hobane ha le tsebe nako ha le tsebe letsatsi e ka setana le hora nna le wena morena Jesu re sietse molaetsa o re nang le ona wa hore fadimehang kereke ya modimo tlameha itsitsingwe boemong bohle dintho tseo re bonang di nyametse tse re se re sa di bone tse sa etseng letho tse re bonang di se di sa etse letho ka kereke ka mona di sa etswe ha eba ke dintho tseo di tsosang kereke ha di etswe Sabata Zeftileng ke mong wa batho ba ile mahlona mafala haholo Maseru mona Central ho no tshwere taba ena ya moya wa profeta ke a tseba hore ho na le masala a ntseng a sa utlwisise taba ena ya moya wa profeta ba bang ba tinnwe ke hobane moya wa profeta o re ba ska ba ja ntho itseng o re ba ska ba tena ka tsela itseng moya wa profeta o tshosa batho o re ntho itseng e tla etsahala ha o ba tena ho na le batho ba tenwang ke taba e ka hona nthena ya ho hloka moya wa profeta ya o se mamele moya wa profeta dingodileng tsena tse halallang ho etsa kereke o tileng kereke moketa ba reri ba moketa ditho tse o tileng tse selle satane ha rata o di raya mading ampa o di rutile hore o se ke ba nyagela ka ga buka itseng le itseng hobane nthena e tla o sitisa ho etsa dintho tse itseng ha wa lokologa ke dintse tsa dintho tse lokelang ho ema ka ga kereke ya masala re khutlele morao re tsoseng kereke morena Jesu ha re tlomo fatseng hleng e ka ba wena o eme kae ho seng ho letsatsi la kajeno o le hlakoreng la batho ba ba hoetsana ba bohlale kapa o le hlakoreng la ba hoetsana ba mawahla haeba le hlakoreng la ba bohlale tshwara jwalo
Morena Jesu o sa tlatle bofelo ba ntho tsohle ba haufi e ka kgona re tswe masene re phele ka bohlweki le ka kelello haeba o le hlakoreng la barwetsana ba mawatla tsoa batla oli e sa le nako itlhophele Morena Jesu ha o se thosa kereke ka phoso mo kenang hona teng o karolo ya kereke eno potso ke bona o karolo e etsang eng e rwabalang o karolo e senang ngole o karolo ya mofuta ofeng o etsang ba bang re diphala ka hara kereke ke wa tlohella kereke ilo wela moholohohlong kereke ya modimo a o entse sebohodi sa ntlo ya Israele ya ba o diemellane le o ja manala o ipholla hloho o ntso o makala o ntso re hele bana ho etsahalang kereke ntse e timela kereke ntse e fokola letsatsi le letsatsi ya ba wena o maketse motho ya maketseng nako ena kaofela ha o lokela hore o eme o hweletse kereke hona le letsatsi leo Morena Jesu o thweng letsatsing le leng o tla re batho bohle ba ileng ba mo rata ba kene mmusong wa hae o e sale ba o lokiseditswe ha e tloha lefatshe le thewa hona le mantswe a buang a reng ke bahlanka ba kgabane banna le basadi ba kgabane ke batho ba tsebang hore kereke ena ke ya modimo ke motho wa modimo nkebe ka thola ya ba kereke ya lenoka ema o tsoe o hweletse hobane bosiu bo ya tla mme letsatsi le Morena Jesu haufinyane o latela matshwao a re a bonang Jesu o tla haufinyane re utlwa dintwa re utlwa modumo wa dintwa lehloyo le a phahama ka lebaka la ngatafalo ya bokgopo re utlwa dipolayano re utlwa ditshokelano re utlwa diqabang ho tlhatleha ntho engwe le engwe Satane a ne tsela wa e tlhatla mme ntho tsena kaofela di re bofelo ba ntho tsohle ba haufi modimo ha o boloke hle sabateng ena ha e halalelang a o hlohonolofatse o keteke sabata sena mme a o hlolele a o lwanele ditikong tsohle e ka sena le melekong yohle e tliswang ke Satane mme a o thuse modimo hore o eme o tile o fihleletse letsatsi le leholo la o tla hwa Morena wa rona e leng Jesu Kriste amen o neng o re bohle ba o tsela mme ka nnete ntle le tshenyo ya nako ke mpe ke supehe mo ya kgabane hore tsona ditaba tsena leboteng la Sesotho Sermons and Programs Facebook ha ona le dipotso akgela potso moo e ka sitana le mane kanaleng ya Sesotho Sermons and Programs YouTube mme ke sentse ke nka monyetla ona ho leboha moifo wa heso o kilang ka o thathamisa ha re ne re qala re thakgola mona le moruti mme ka hona ntle le tshenyo ya nako ke rata hore ke etse thapelo e kwalang ditaba tsena mme he mo ya kgabane re tla re tsebe ho sia e se le hore re tla o bona sabata se tlang ke kopa hore re etse thapelo Ntate wa rona ya mosaleng haelo dimong modimo halalelang ntate re a leboha ka ditlhokomediso tsena tse re bolellang fela hore
re a bokopa ho tswa ho wena ntate hore dikelello di tshore re be batho ba ka nkang diqeto mme diqeto tsa bohlokwa. Ntate ke rapella moruti enwa eo mo sebedisitseng ka matla ka jeno hore mo hlonolofatse ntate ya halalelang mme o nno mo ikeletse menyetla ya ho bua ntate ya halalang hohle moo ho kgonahalang e le hore e be karolo ya lebotho le pholosang dinako. Ntate ya halalang re beha lenaneo lena ho wena le bohlophisi ba lona hore tswela pele le tshehetso le atlehise ntate ka Kriste Yesu Moloki re a kopa re a rapela mme re a leboha. Amen. Amen. Moruti o ka babaisa babuhi ntate. Ke a leboha hle moholo wa ka ke se ke re ke mafelo a beke hosane kapa ke re lenaneo lenana jwalo ka le hlophisitswe Sabata mme ke tshepa hore molaetsa wa letsatsi la kajeno o tla fihlela moo modimo a batlang ho fihlela ona teng mme ke se ke re ha e phaphathwe hle ba Kriste ha re tsweleng pele re ska ra ema ka sena le lona lenaneo lenana re le kopela hore modimo a nna tswele pele ho le sebedisa ho hlonolofatsa bana ba hae ka melaetsa ena e kenang monana Sabata se seng le se seng. Ke a leboha morena Jesu ha le etseng hantle. Amen. Amen. Kanete ho tswa ho nna lebitsong la moifo wa heso ntate Thapelo Letete ntate Seiso Mokoriti ntate Moribe Lethapa Memma Mojela Selebalo ke se ke hoa madingwe ke re wele morena ampe a bole lona o fihlela hang hape ha re fa sebaka sa ho bonana Sabata se tlang. Amen.